Mga igsoon mayong gabi adto na lang ko i-share ninyo karon may tungod sa usa ka reaksyon sa usa ka tao, usa ka batan-on nga didto sa isla, no, nga naghimo mi og misa didto nya. Nahitabo nga ang paring akong kauban nangihi, no, kahiyon ba, nangihi das daplin kay wa may CR pod lagi, no, deras daplin pero kuan kana bang tago gud pod, naabay sa lipod ba. Pero kung sa kabatanon nga nakakita tingali mga 12 anyos, 13, 14 na edad nga laki, grabe jud niyang kurata kay nakunoy pare nangihi. Grabe niyang panultis yung makauban dito, huy nay pare nangihi. May igsoon makapangutan nata ba ngano ingon na ang reaksyon, no, tungod manggod siguro kay kada bang nagtan-aw ta ba nga saman murag nagunon nata nga asa na ang pare naglutaw rin na naglutaw na ng pare di na mangihi, no, nga na ba. Lahi ang atong tan-aw kung yung tagpare, no, lahi atong tan-aw. Pero ang pangutana ba naba di kalahian ang pare sa ato, naba di kalahian nato ba isip tao parehas ra gud, no, parehas ra gud ba. Wala bang di ba ingon ba nga kanang naay gato bitaw ta nga usahay atong gusto nga pare maglakaw mag-ana na gid bitaw. Kanang grabe na gid ka huli ba, grabe na gid ka kuan muna atong panglantaw, muna atong tan-aw, muna di ta gusto nga pare makasa, di ta gusto nga pare masuko, di ta gusto nga pare nga na ba kanang kay lahi para nato. Pwede ba gud ingon na dili gina siya mao mga igsoon, no, nga kanang kuan labi na natong mga Katoliko, no, kini nga kung kuan para din nato mga Katoliko gyud nga dapat makahibaw gyud ta, no, magkat-on gyud ta kay kanang mga laing relihiyon sige mo na atake nato bisan pag naay makita og wa puro sa man na sila sakto. Pero ang atong tanawon kitang mga Katoliko gyud nindot nga makahibaw po tagamay sa ato mga atong kuan ato ang pagtan-aw unsa ang pari alang kanato, no. Una, ang pari baya di gina sila kuan, di gina sila unsa tawag ni kana bitawng di na sila perpekto, di na sila perpekto ba kay kung kita nagtamak sa yuta sila nagtamaksad. Kung sila gikaon unsay atong gikaon ila pong gikaon, kung unsay atong pagbati ila po ng pagbati. Way kalahian diri nato muna nga diyon ta masyak, diyon ta makurat, diyon ta kung na makita tagpare nga masuko or unsa ba na reaksyon nga di taganahan nga naman kay lagi ang pare wa man na siya maglutaw sa hangin, no, di man na para sa anghel nga o din ano ba pareha ra jud nato. Kung unsay sa nga mahimo nato pwede po na nga mahimo nila, no. Mayon siguro ta nga pare man na sila maglibog ta nga nung ning ana siya nga pare man siya na labaw po na sila naglibog ano na pare sila, no, kay ba mo ngano tungod kay ang pagpili magud sa Ginoo sa kapari, no, karabang dili ka bubuton sa pare nga mahimo siyang pare, no, kang Kristo man ang pulong ninyo si Kristo nga dili kamo man nagpili ka nako, ako man nagpili ka ninyo. Manang usahay maglibog na sila, libog po na sila ngano na pare na sila nga unta na padaghang angayan pa para nila, na padaghang maayo para nila, pero hilibog po lang ano na pare sila nga ngani man ko. Unsa ra may akong punto ani migsuon nga kita unta labi na natong mga Katoliko ra ba jud pagsagaran makasabot unta punta sa ilang kahimtang karabang tingali karabang muhimo sa tag sa tawag ni pangutanas tong kagulingon ba kung nga na ang pari, kung ni-react ang pari sa samang reaksyon yung ipakita angay po siguro tamang utana nga no kaha kita mo gudusahay ganahan tang mo sila tanas tong kagulingon kanang ato ra tanaw ba atong ato ra kagulingon ba nga unsay gusto na to may tabo na to mao gyud kanang lami kayo nga tong nga na ba dili gyud
kinahanglan tang mutan-aw pud tas ilang kahimtang. Imagine ka, usa ka pari nya unom ka barangay. Nya sa usa ka barangay na ay tulo ka eskwelahan nga pakumpisalonon. Unya example elementary from grade 3 to grade 6 kada adlaw. Di na po nalalim no, di na po nalalim gyud. Mo to nay usa ka kuan nga ni share nga nindot ko no nga dugangan og pari. Okay good siguro pod, pero di man ta dili man nato ang kuan para mo kuan nga na nga mo tan-aw ana, no, magahuwat lang ta. Pero mo lagi ang pasabot ba nga kanang kung naatay mga makita nga di maayo para nato di maayo, bisan pa og hustisya to yung gibuhat tungod kay kisa man di ay nakakita or muhimo or mo buhat o nakakita kung si angay nga buhaton diya sa paghimo sa sakramento. Kita di itong naghunahuna kung say angay para ana. Wala ang pari, no? Kung sa may makaangay alang sa usa ka gibuhaton sa pagbuhi mo sa sakramento, ang nakahibawan ang pari. Ang pari musulti na nato kung sa atong angay buhaton. Pero unsahay di ta mabuhat sa unsa ipabuhat, mara man ay problema. No? Nya moingon na batadan nga para katong sayo pa. Ingana ang reaksyon. Yes, para katong sayo pa ingana ang reaksyon nga naman. Ang sakramento usa nakabalaan man ang gusto sa pari nga smooth jud ang mahitabo kana bang ang mga bata matuduan sa insakto dadaan, no? Kung panalitan lang niingon ang pari nga magdag kopya para nga pasayon sa pagpangumpisal or para madali nga na siguro para kay tinuod lang ako honestly bisag tiguang na kong nahimong Katoliko o tiguang na ko nga nag-alagad, pero pakumpisalon ko nga wa ko'y usahay makalimot ko sa bangsa. Makalimot ko. Di na ko ka hibawog unsa tong uban akong kuan maglaktaw-laktaw ko untod nga ang importante noon nga angay tugan di noon matugan. No? With respect sa relihiyon hawa maninilay nga ni kita mga Katoliko ba. Ako usahay nga na ako mo na nga kana bang nindot jud kaayo nga kana isuot bitaw daan ang kuan nya. Isulti basa na lang ka dito isulti. Nindot kayo. Mo na gusto, munta tay gusto jud. Munta na nindot nga mahitabo. Laman usahay magtuman ta unya hinundumi di biya pila ra ka buok nang nangupisal daghan ba kayo, no? Imagine ako no ikaw maglingkod ka tibok adlaw diha or tungas adlaw maglingkod ka nga maminaw na mga kuan nga dugay pa kay mahuman kay maghunhuna pa kung sa sunod dapat makasabutan na ni migsuon, no? Daghan kayong di kat kita ra alagaran kinadaghanan nya mingon ta nga nya kung masuko siya din ta na siya magpari anti pa ningon ana nga naman, garantiya ba dahil nga kung magpari ka magluhod na ka maglakaw? Dili, hinundumi si Kristo gani, nasuko man gani, no? Panahon nga katong ang templo gihimong merkado, gipanglimbuhod ang lamisa, but pasabot dili to sakto nga gimbuhaton nga gibot sa mga tao, wa makapalipay sa Ginoo mo to gipanglimbuhod niya, no? Pare mo sa samang paagi ang pare mo abod na musulti jud ang si angay, mutudlo anton si angay. Hindi ko mo tuong nga wata tudlo igitudloan ta walang tani buhat. Mana igso man nga ako nalam po ko diri nagkuan sa social media kay social media man ako nakita. Tinabang nga ita. Unya igso na tong ampo na tong mga pari. Atong ampo na tong mga pari. Nga naman napabaday laing tao gawa sa pari nga mosaulog sa santos nga misa nga makakonsagrar sa pan nga mahimong tinuod nga lawas ni Kristo, makakonsagrar sa bino nga mahimong tinuod nga dugo ni Kristo. Napabaday ay tao nga makahimo sa mga sakramento alang sa paghimo mahimong baruto nato sa kaluwasan alang natong tanang mga Katoliko. Nya na ba? No matter og kanadang naa sila yung mga kuan, yes, kita bitaw pod sa atong pagkaamahan, sa atong pagkainahan. Perpekto ba day pod ta? No, yan na ba? No? Kana bang kusog ka ita mo tulisok og pari masayop. Pari para nato masayop, para nato kusog ka ita mo tulisok. Pero ikaw sa imong pagkainahan, ikaw sa imong pagkaamahan, sa dayang nasayop ka, nabay ni tulusik mo? Yan na bitaw? Ang punto rin ako magsuno nga makasabot tas matagusan na to na makasabot ta ba nya mubalik lang ta mubalik tigtanaw
kung gabuhat na niya, kung nakahimo siya sana nga reaksyon, ngano kaha? Sila tamang sigtanan sa itong kagalingon nga ato orang atong side atong tanaw ni grabe grabe makapasubo sina kag pari ko na ibites biyabas unsa na. Labi-labi na lang po ng mga anak bitaw nya sa atong mga Katoliko pasod pag sure mo din na ha ako lang jud ni kanang naay dili ingon nga ako ani ato leksyon po din nato unta no tingali kini matawhana sa ako lang tanaw ba sa ako lang tanaw ha kini matawhana nga naingon ani mga nominal Katolik ni unsa sa tawag nga mga nominal Katolik kada mga Katoliko rasangan wa jud kahibaw wa jud kalugdang iyang pagtug unsa ng Katoliko tinuod wa jud mabuhat unsay gimbuhaton isip Katoliko mao ning mga tawhana nga dali maduhig sa laing relihiyon dali mo kuan sa laing relihiyon nga naman wag siguro ni kahibaw nganong manguros ta di ba. Ako lang jud ning gikuan kay nindot pud nga makasabot sa tatong pagtuo labi-labi nganong mohatag man tag taas nga respeto sa pari mo respeto ta kay pinili na sila sa Ginoo dili lagi na sila man nagpili sa Ginoo ang Ginoo man nagpili nila no nayo sa ka comment ko nakita niya nga unya hangtod kano sa aman ta mo sabot kana bang grabe kay ang question ba hangtod kuno sa among sabot nga naman kanunay ba daingon ana amo jud ni atong kalibugan sa tao masipyat ta galig kausa murag halos tibok na niyang kinabuhi na sipyat na dili ta taingon na di ta kayo grabe ta kayo mo judge ba napadyo uban mingon nga kana untay nangumpisal daan nangumpisal unta na sa daan kana unta ni grabe kay ang atong kuan bitaw no kana bang mga pisal majupo na sila mga pare yun no mga pisal majupo na pare pero mo lagi ang punto ron ako dili taw na sila perpekto wata kahibaw ni anang taknaa si Padre gikapoy naluyas Padre tungod sa iyang gibuhaton kay sira usa ka buk naglihok sa tibok parokya nga nag-alagad na tong tanan ana ba ato po na i-consider no di pa rin nato kita kung sakitan tas lawas natay bation natay asawa or bana nga atong kapamaraygan palihog og hilot palihog og anak kanang pare gid sa may dulan na wa wa siguro kita natay mga suko pwede ta manugo natay mga anak sige palihog ko ani pare gid sa may sugoon di man na manugo ng pares ambot lang nabay pare nga manugo sa kaayo sa kon wa gyud maikog pa ng mga pare manang dapat makasabot po ta ng ilang sitwasyon naginusara na sila sa ilang kinabuhi ang ilang kaugalingon gihalad ngadto sa Ginoo mo na nga kanang ay mo pagtuo nga tungod kay gihalad na yung kaugalingon sa Ginoo di na sila makasa sayop jud ang atong konsepto nga naman di man mawa ang pagkatao kay napari siya unya mo pa ni peligro mga igsoon ha mo atake ta ang ato ingan pari gyud ditso kining pari kining pangapari kining damor nga mag-atake kag pari nga pingana gyud ang imong paglitok imong giatake pod way lain si Kristo ngano man si Kristo ang labang pari unya kana mga pari nga nato karon ang mga kutay na nga iyang pinili nga mga pari nga niabot sa atong panahon ha kay gikan ni Kristo mga apostoles mga obispo mo na mga kaparian pasalamat ta kanina bot na tingon ana dapat makahibaw ta ni ana mga igsuon man nga kumotake ka sa pari labi na sa pung pari sa pung pari gid ba motake ta imong giatake una si Kristo kasi Kristo man nagpahilaw na nila nganong masayop sila masayop lagi na sila kay tao ra po na sila parehas nato ang atong gikaon ilang gikaon ang nagtamak ta siyuta sila po nagtamak sa yuta nya na ba wala tay kalahian nila wala na sila kalahian nato ang kita lang gyud kanang grabe lang kayo nga to ang pagtan-aw ba nga tungod kay pare sila para nato di makasa di masayop di maunsaw na diha no dili nga na ang nakanindot lang kay ang pare magpugong gina sila no naalan jud siguro panahon nga nadyo mga panahon ba nga musulti gina sila kung si angay kay kita pod lagi kun di po ta sultihan di po ta makamatngon ako sure ko nadyo na instructions Padre diha nga kanang wa ninyo nahimo no nadyo na instructions Padre nga wa ninyo nahimo unya makaluya po na niya manang tabangan nato mga igsuon kita mga Katoliko magampo ta para sa to mga pari in taon di ta ka konsagrar sa pan o sa bino aron mahimong tinuod nga lawas sa dugo ni Kristo
di ta makahimo sa mga sakramento nga ilang mahimo para nato, no? Bintaha pa ta kay kita makakumpisal nila, makadawat og sakramento gikan nila, pero kana sila di gina makaduol para nato nga sa unsa atong madawat gikan nila, dili. Una nga ato silang iampo mga igsuon, tinuod dili ta perpekto, matag usa nato dunay apan nga kuan, pero diha sa pagpangalagad diha sa simbahan, iampo nato ng mga nangalagad sa simbahan, labi na ato mga pari in town, no? Dili nato i kanang buktiyagi unsa na diang atong pahutak latag istorya diha sa social media, no? Nay usa ka kuan naglitanya na sa mga pari, gi-compare na ang mga pari gikan sa sauna hangtod karon. Ngano man kanang imong tudlo tupong na aron moingon kag parehas tanan pare, ayaw sa day. Kung ingon na ato ang tan-aw og pare nya atong tanaw tao, nagpasabot ra gyud ang ikaw mismo kasabot sa imong kagalingon nga wa ka ibaw unsay dagan sa imong kagalingon. Imagine ka tanan pare imong pareha og kinaiya, hala ka hadlok, no? Ako lang hingi pagawas pangigsuon, nindot nga magkat-on pud ta sa ato ang kon ba Katoliko man kata, no? Nay uban na naingon des comment nga kanang may pa ko ni mobalhin. Okay. Mas may pa mobalhin ka nga motake kas pare kaysa Katoliko kang motake kag pare. Questionable ni mo pag Katoliko. No, napiusan nga di na kuno siya mangumpisa og pare kay kunya Katoliko siya. Na questionable ni mo pag Katoliko gyud. I don't know. No, questionable ni mo pag Katoliko man nga kumotake kag pare nga Katoliko ka, mas maayo pa mabalhin kag relihiyon. Kung ingon na ka nga kuan, ako wa ko mingon nga kanang kuan, pero na mairita lang ta ba nya kana bang makasabot ng tata, no? Makasabot na tata. So kanang mag-claim nga Katoliko na ingon na ang iyang pagtan-aw mga pare, sorry, mingon ko nga questionable imong pagtuo. Daghang salamat ug mayong gabi na tong tanan.